Yes, twongeye kubirizaho abakunzi bacu ba Scott TV show turasuje aho muherereye mwese twifuriza amahoro aturuka ku Mana twizera ko mumeze neza twebwe turashima Imana. Uyu munsi ni niyinga itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 aho tugiye kugeza amakuru yacu y'umugoroba tubabwira uko umutekano uhagaze hirya no hino ndetse tubabwira amakuru n'ubundi avugwa impande n'impande zitandukanye. Rero turagusaba wewe utarakora subscribe kuri Scott TV show turagusaba ngo ndikore kugira ngo n'ubundi muzaza mubona ibiganiro byacu ku gihe. Amakuru yacu reka tuyahere mu misozi miremire y'Imurenge tubabwira uko akarere kiriwe uko kameze kugeza aya masaha. Tuzo kubitira muri territoire ya Minembwe tuzamuka indonda bijombo ndetse dusoreze imasisi no tuzo kusoreza ariko kandi tuza kubitira na Bukavu Bibogogo na Poenzera hose tuza kubita turabwira amakuru kandi amakuru yizewe. Reka duhere muri territoire ya Minembwe. Umutekano w'akarere ka Minembwe tikifashe neza nyuma y'ibitero leta Kinshasa ikomeje kugaba mu baturage hariya muri Minembwe. Leta Kinshasa yahisemo umurongo wo gutera abaturage badafite bahuriye na politike. Leta Kinshasa yahisemo gusenyera abaturage. Leta Kinshasa yahisemo kwica abaturage, yahisemo kubanyaga cyangwa no kubikira imitungo. Niyo gahunda yafashe kandi irakomeje ndetse ahubwo bari gukomeza kongera umurego mu bitero bagabaga muri karere ka Minembwe kugeza naho Leta Kinshasa yohereje izindi ngabo kuja gutera muri Minembwe. Hari gututumba imirwano ikomeye cyane muri bice bya Minembwe aho FARDC ingabo z'u Burundi FDLR abazarendo bamaze kwisuganya kugira ngo baze batere akarere ka Minembwe. Niyo gahunda bafite muri gitondo. Rero Leta Kinshasa nukuvuga ngo guhera ku wa mbere leta kugeza uyu munsi ku cyumweru Leta Kinshasa ni ibitero bya drone bidasiba umunsi ku munsi amanywa nijoro. Akarere ka Minembwe hariya Irundu abaturage barashwe na za drone hariya Irundu. Nundi barashe abaturage 8 barashwe na za drone hapfamo abaturage 2. Dutanze mpore ku baturage bapfuye nubwo turamenya abari bo nubwo turamenya imyirondoro yabo ariko kandi dutanze tuyihanganishije imiryango yabuze ababo muri karere ka Minembwe ndetse duha pole abarwanyi ba AFC 23 turwaneho ku kazi bari gukora kuko ntibaryama ntibasinzira. Duhera harejo ku wa gatandatu za drone zarashe za Bidegu, zarashe Irundu, za Gakenke, yarashe za Karingi irarasa izinduka irasa kandi guhera nijoro twabwiye ko drone zaraye zizenguruka zirasa kugeza mu gitondo aho abaturage 2 bahasize ubuzima hariya Irundu. Nukuvuga zarashe abaturage 8 2 muri abo ngabo baza kuhasiga ubuzima. Ni wa mugambi Leta Kinshasa ni Burundi bahisemo ariko kandi afandirwa yavuze ngo zirangabo guverinoma zombi ari guverinoma ya Kinshasa na guverinoma ya Gitega ngo zateguye igitero cyanyuma. Bateguye igitero cyanyuma ariko zizatsindwa. MDP izakomeza kurinda umutekano w'abaturage ba Minembwe kandi harakabaho MDP harakabaho M23 harakabaho AFC 23 kuko abazarendo FDLR FARDC n'ingabo z'u Burundi nafatanya ibikorwa babo bazamara igihe kirekire bibuka Minembwe. MDP M23 izaba kubita ikibiribiri burundu tikandi ibi byose tubabwira izi ngabo z'u Burundi na FARDC bazabyibuka. Uko niko afande yavuze ngo abazendo na FARDC bazafata igihe kirekire kinini bibuka Minembwe kuko bazaza bahumvisha amaso bari kuhatera umunsi ku munsi, bari kwica abaturage umunsi ku munsi, bari kukomeretsa abaturage umunsi ku munsi. Ariko hari igihe bazibuka Minembwe bazava ngo Minembwe hari hehe nikiye cyemezo nikiye cyerekezo haba Minembwe yabagaho. Izi guverinoma zombi ziri gutegura ibitero simusiga
mu baturage, aho noneho bakomeje bakoresha za propaganda zibesha zandika kuri social media zivuga ko twirwanaho M23 bari kurwana, bari kurasana. Izo ni propaganda aho barabagabo butugara bahisemo gukoresha inyandiko no kwandika no kuvuga bavuga ko M23 ifite ikibazo na M23 ifite ikibazo na twirwaneho. Ariko kandi niba abagabo bari amafaranga ya Gisekedi, bari amafaranga ya Gisekedi bamubesha ko bagiye gukoresha ibyo byose bateze umwuka mubi muri twirwaneho, babatandukanye bacikemo ibice. Harimo umugabo bita Ruberangabo Inoki na Kongolo bigira umwami, bamaze kurya amafaranga ya Gisekedi bamubwira ko bafite ubushobozi bwo gutandukanya twirwaneho na M23. Kuri ubu umushinga wabo wamaze gupfa, amafaranga yariye agiye kubagaruka, bagiye gushirwa mu mpimba. Kongolo wita umujanama wa Gisekedi afatkanije n'uyu mugabo wita Ruberangabo Enoki n'undi mugabo wita ngo umudokiteri w'injiji, bafatikanyije muri umugambi wo kuvuga ngo babeshe Gisekedi ngo bafite ubushobozi bwo gutandukanya twirwa na M23 bagacikamo mu buryo batakumvikana. Kuri ubu umushinga wabo wabafanye cyangwa wabapfubanye, mu gihe batswe raporo bahitamo guhimba ko mu Minembwe hari kubera intambara ihuza twirwaneho na M23 kugira ngo ifaranga bahawe babone uko bazisobanura. Bahise biyambaza witwa Delfino ndetse na Baseka Prosper, abagabo bazwiho gukoreshwa muri propaganda zo gusenya cyangwa zo gusenya kugira ngo nabo babivuge mu rwego rwo kuyobya ndetse no gushaka uko bemeza Gisekedi ko hari cyabaye. Rero ubu tuvuga iyi nkuru abantu bage bavuga n'abaturage bari hariya amakuru dukesha n'undi hariya umurage bavuze ko bivuganye n'abasirikare bakuru ndetse n'abaturage bamubwira ko ubuzima ari ubusanzwe. Ibyo bivugwa ko ari inkuru z'umwanzi. Ingabo zatwirwanaho M23 zibumbiye muri AF23 zihagaze neza, ntabwo zarangazwa n'ibivugwa na Delfe uri Buraya, mu gihe bafite amakuru neza ko hari ibitero bikomeye biri gutegurwa na leta ya Gisekedi ndetse n'iya Gitega, mu buryo bafite gahunda yo kurasa Minembwe bakayikuramo, bafite gahunda yo batera igitero gikomeye cyane simusiga, igitero simusiga cyo kugaba igitero hara muri Minembwe, kandi ngo nico gitero cyanyuma, ngo niba gitsindwa bazabamanika amaguru n'amaboko. AF23 ihuriro riri gushinja ihuriro y'ingabo za Kinshasa ibitero byahitanye abasivile imasisi ndetse n'ahandi hatandukanye, kandi leta ya Kinshasa ibo barakomeje kwica abaturage, barakomeje kurasa abaturage. Mu by'ukuri rero abaturage biriwe bafite ubwoba bwinshi cyane, birwanye mu by'ukuri umubabaro, aho abaturage bamwe na bamwe barashwe. Murabizi ko biriya bitaro bya Minembwe byuzuye inkomeri, byuzuye abarwayi babya drone bya buri munsi. Abaturage mu by'ukuri bamwe ntibasenze bitewe n'ibibazo by'intambara leta Kinshasa ikomeze gushora mu baturage badafite bahurira na politike. Nta muturage ucumbikiye twirwaneho, nta muturage ucumbikiye M23, nta muturage ufite imunda, ariko kandi bagahitamo gukomeza kurasa abaturage. Ibintu bya M23 bifite aho birahari kandi barazi aho biri. Kuki batarasa ku bintu bya twirwaneho bagahangana na twirwaneho, aho kuvuga ngo gende barase abaturage? Ariko kandi twirwaneho izakora akazi kayo kandi bizagenda neza. Handi makuru avuga ko hari muri Rugezi hari gutegurwa igitero simusiga, igitero gikomeye cyane bafite kukigaba hariya muri Minembwe n'ahandi hatandukanye. Icyo gitero rero n'abamayimayi bafatkanije na FDLR
n'abazarendo bose muri rusange bafite gahunda yo kugaba ibitero hariya muri Rugezi kugira ngo bakoreho twirwanaho iri hariya. Kandi tubwire ko twirwanaho iri hariya ni ntanyeganyezwa, ntibova hariya niyo buzogenda gute, bamaze kuhagenga. Ubu ngubu ibintu bimeze neza, ntabwo wakora twirwanaho muri Rugezi ntibikunda. Ibyo muri gupanga byose turabizi, ibitero muri gupanga turabizi. Namwe abanyakagara muri gupanga izindi propaganda zanyu, mugende mubesha ngo M23 twirwanaho basubiranyemo ngo barwanye ngo barasanye. Izo mureke kurangaza abaturage bafite ibyo bahangana nabyo, abaturage bafite ibyo barwana nabyo, ariko ibyo ngizo ntitwobiha agaciro kuko namwe mwenyine ntimwumvikana, mwakitsemo ibice bitagira umubare, mwirirwa musakuzi murwana mwenyine ubwanyu mwenyine. Ariko kandi twirwaneho ihagaze neza, M23 ihagaze neza, kandi bazarwanira ukuri kandi bazakugeraho, kandi bacuza umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo kugeza iyi ntambara tuyitsinze. Iyo ku butaka n'undi yaratsinzwe, FARDC yaratsinzwe, yarakubiswe, basigariye gusa iyo mu kirere, kandi iyo mu kirere nayo isigaje igihe gitoya kuko intambara yo ku butaka nayo yari imaze igihe kirekire, ariko bigereho iratsindwa. M23 itsinda zirangabo zose birabihumbi byose biratsindwa ku butaka, kugeza naho ubwo batakiza gugaba ibitero ku baturage baciye mu butaka, bakaba bakomeje ibitero byo mu kirere. Kandi izo bitero byo mu kirere rero nabyo bimaze iminsi, kandi nazo bizagera igihe bishire, noneho bayamanike bavuga ati abantu turwana ntitubazi, ahubwo bashaka kuba ari abameneseneri atari twirwaneho. Ariko kandi tubwire ko izo byose bari gupanga turabizi ko hari ingabo zavuye hariya Ikalemi, zuriye amabato abiri zirahuruka hariya kuri point zero. Turabizi ko hari abahibu bazamutse mu bibogobogo bavanze n'ingabo z'u Burundi zishorewe n'umugabo bita Munigantama. Izo zose turabizi, yaje kubereka aho mugomba kurasa, umuzoza muca, aho umuzoza muhungira. Izo zose turabizi, ariko kandi twirwaneho ni ntanyeganyezwa, barahagaze bwuma, ntacyo muzokora niyo muzobigenda gute. Umugambi w'Akagara wamenyekanye, bakitsemo. Ruberangabo yabaye tombe, Munigantama yabaye tombe, Kongolo yabaye tombe. Ibyo byose mwikora byose turabizi, mwakitsemo, nti muri kumwe. Amafaranga mwariye mugiye kuyaruka, kandi muzarutswa n'umugabo bita Gisekedi. Ntimugire ngo Gisekedi amafaranga muzarya ngo azagendera uko nguko, oya ntibikunda. Ibyo yababwiye mugomba gukora, mugomba kubikora, nibitabakundira namwe muzagwa mu mpimba. Ibyo byo turabesezeje kandi muzabibona. Reka tuve mu karere ka Minembwe ndetse tukubitira muco hagati, kugeza ubu ibona amahoro, ndetse n'indonda bijombo na amahoro. Urashima Imana kuje kurindirwa umutekano na M23 twirwaneho, ndetse na Rurambo naho haracatekanye, nubwo hari kugitegurwa naho ibitero bikomeye cyane. Ibitero bimwe zava zasange bizazamuka muri abice za Rurambo, niko biri kuvugwa, kandi ingabo nyinshi ziriyo zishaka kuza gutera abaturage bari muri Rurambo. Ariko kandi kugeza ubu Rurambo imaze iminsi itekanye kandi ikomeje gucungirwa umutekano muri rusange. Twoye ko muri Prendero zizi naho umutekano tumeze neza, nabo bari gushaka kugaba ibitero kuri M23 hari akamanyo na Gatogota. Ariko tubabwire ko M23 natwirwaneho, barindiye gusa ngo bazabakoreho ku mwisho wabo, bazagarukira Baraka cyangwa bakomeza imbere na za Karemi, kuko M23 ni FARDC nibeshi karasa kuri M23 yakabo kazaba gashobotse. Ayo niyo tubabwiye kandi muzabibona. Ubuvira hari umutekano mukeya, hari abaturage bane bapfuye bicwa n'abazarendo, murabizi mwarabibonye ku munsi wa harejo kuwaga nundi kwa gatanu bishira, ariko gatandatu nibo bapfuye, babanyaga ibyabo, bamakura amatelefoni n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose birazwi kandi abaturage bakomeje kunyanyaswa muri Uvira. Twabwiye ko no muri Bukavu AFC23 yagiye ihindura abayobozi, yashizeho abayobozi bashasha baza nundi amakomine ndetse n'umujyi wa Bukavu babashizeho. Ubungubu bakaba batangiye imirimo yabo neza. Dukubitiye hirya no hino amakuru agenda avugwa. Muri Nord Kivu abantu nibura 2 bishwe, abandi 8 barakomereka mu gitero cyabaye kuwa gatanu itariki 6 kwa gatandatu 2026 ahantu bita Inkokwe muri territoire ya Masisi, nkuko bivugwa na FC23. M23 ishinja ingabo za leta ya Kinshasa
FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'abazarendo kuba bararashe ku baturage hakoreshejwe imbunda ziremereye n'ibisasu bya artillerie lourde, bikagira ingaruka ku basivile. Ku ruhande rwa M23 iki gitero kigaragazwa nk'igikorwa cibasiye abaturage b'inzirakarengane, gusa amakuru ava mu mpande zitandukanye akenshi aratandukana mu bihe by'intambara, bityo rero hakaba hakenewe iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye n'ababigizemo uruhare. Aya makuru rero akaba akomeje n'undi kugira ute amenyekana aho abazenda bakomeje kwica abaturage ndetse b'inzirakarengane. Ariko kandi tubabwire ko ubu ngubu ibintu bitangiye guhinduka. M23 mu mushinya mwinshi cyane iri kuvuga ngo isa n'isaba bagomba gutangira gutera ibitero kandi bikaze. Dukwitiye hariya muri Sud Kivu, muri Bukavu n'andi atandukanye, M23 yemeje gushigikira kongera gukora neza urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi. Intumwa z'ihuriro rya M23 ziyowe n'umunyamabanga uhoraho akaba n'umukuru w'urwego nyobozi Benjamin Mbonimpa yagiriye uruzinduko rw'igenzura n'isuzuma rya tekiniki muri sosiyete y'igihugu ishinzwe amashanyarazi SENEL ndetse no ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi. Kuwa gatanu nibwo yagize uruzinduko ku itariki 5. Ico gikorwa cyari kigamije kureba aho imirimo yo gusana no guteza imbere ibikorwa remezo bigeze, gusuzuma uko ibikorwa bikorerwa mu rwego rw'akazi ka buri munsi, ndetse no kumva ibibazo bikenewe n'ibyifuzo by'abakozi bakorera SENEL. Mu biganiro byabaye hagati y'intumwa za M23 n'abayobozi ndetse n'abakozi ba SENEL byaranzwe n'ubwisanzure n'ubwubahane. Hagaragajwe imbogamizi zikomeye zugarije urwego rw'amashanyarazi muri aka karere. Hanagaragajwe ibisubizo bifatika bishobora kongera ubushobozi bwo gutunganya amashanyarazi, kunoza imikorere y'ibikorwa remezo no kuzamura ireme rya serivisi zihabwa abaturage. Rero M23 ikaba n'undi yatangaje ko yemeje gukomeza gushikira izo bikorwa byo gusana n'ubundi ibikorwa by'amashanyarazi. Ngaye nguko uko bimeze hariya n'undi muri Sud Kivu. Hariya dukubitire muri Angola. Angola n'undi yikuye mu mushinga w'ibiganiro hagati y'abanyekongo, ivuga ko leta Kinshasa itubahirije ivyo yari yemeye. Angola ntizitabira ibiganiro byari byiteganyijwe kubera Kinshasa nkuko amakuru ava mu hafi y'iki kibazo abyemeza. Rwanda ivuga ko ivyo leta Kinshasa yari yarasezeranyije bitubahirijwe. Aya makuru avuga ko ndetse na nyuma y'intsinzi ya gisirikare ku ngabo za Jonas Savimbi, Angola yahisemo inzira y'ibiganiro bihuza impande zose. Uburambe bwerekana ko amahoro arambye aboneka binyuze mu biganiro bifunguye hagati y'impande zitandukanye. Ibishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ukutumvikana gukomeje hagati ya Rwanda na Kinshasa ku buryo ikibazo cy'umutekano n'icya politike muri RDC cyakemurwa. Gusa ayo makuru akwiye kwemezwa ku mugaragaro n'inzego bireba mbere yo gufatwa nk'icyemezo cya nyuma cya Angola. Rero reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe muri mugoroba. Amakuru yacu y'umugoroba na tuyashoreje, yari incamake yo muri mugoroba yo ku cyumweru. Andi makuru yacu na ejo mu gitondo tugira ko abaturage bakingwe muri hirya no hino babyutse tutanga mpore hirya no hino. Rero wowe utarakora subscribe kuri Scott TV Show tabusabwe ndikore kugira ngo n'undi uzazabona ibiganiro byacu gihe mbwire ibihe byiza. Imana ikomeze barinde, murakoze cyane.